Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nonge kubasuhuza mbaye ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none tariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri kwa 2026. Masad Boulos yavuze ko adashobora kwemeza niba Amerika izafata ibihano President Paul Kagame. Inyarugenge umugore arashinjwa kwica umwana abereye nyina wabo, naho Jihad na bagenzi be basabiwe gufungwa imyaka 5. Mu karere ka Burera uwari wafatanywe inzoga yitwa kunja yapfiriye muri kasho ya polisi. M23 yo irateganya gushyira societe itumanaho mu bice igenzura. Muri aya makuru turaza no kubabwira icyo Ubufaransa bwavuze ku basirikare babwo bagaragaye Kisangani, naho Barusiya abanya-Ukraine n'abanyamerika bahuriye Geneve mu biganiro. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba no gutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane. Kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo, bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 07 88 83 26 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563. Nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesity. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Mayikazi muri amakuru arambuye duhereye ku gisubizo cy'umujyanama Trump ku munyamakuru wamubaje niba Amerika izahana President Paul Kagame. Umujyanama President Donald Trump ku bibazo birebana na Afrika Masad Boulos yatangaje ko adashobora kwemeza niba Leta z'Ubumwe za Amerika zafatira ibihano President Paul Kagame kuko nta makuru abifiteho. Yasubizaga umunyamakuru Mark Perelman wa televiziyo France 24 wari umubaje niba Washington iteganya gufatira ibihano umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ishinja kwica mu buryo bukomeye amasezerano ya Washington.
Mu kiganiro abo bombi bagiranye, Perelman yagaragarije Masad Boulos ko nyuma y'isinywa ry'amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Amerika nta kigeze gihinduka ku butaka kuko imirwano igikomeje. Ubwo yamubazaga niba aya masezerano yarananiwe kugera ku ntego yayo, undi yamusubije ko ari aya masezerano ari intangiriro. Ati amasezerano ntiyigeze ananirwa kugera ku ntego, turacyari mu ntangiriro. Amasezerano ya Washington ni intangiriro, si iherezo ry'umukino. Iherezo ry'umukino ni ukugira amahoro yuzuye n'ituze mu karere. Ibyo ariko ni urugendo kandi bizafata igihe. Boulos yavuze ko icyiza cy'amasezerano ya Washington ari uko yubakiye ku zindi nzego zigamije gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, zirimo ibiganiro bya Doha bimaze igihe bihuza Kinshasa na M23, ndetse ko Leta z'Ubumwe za Amerika zibishyigikiye cyane. Uyu mujyanama Trump cyakora yavuze ko Amerika yababajwe cyane no kubisinywa ry'amasezerano ya Washington ryarakurikiwe n'imirwano yasize M23 yigarura umujyi wa Uvira, umujyi wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo. Abajijwe ukwiye kuzabazwa ibyabaye, Boulos yasubije ko rwose ari M23 ishyigikiwe n'u Rwanda yigarura umujyi wa Uvira bigaragara. Umunyamakuru Perelman yabaje Masad Boulos niba Perezida Paul Kagame yaragambaniye icyizere yagiriwe n'ubuyobozi bwa Trump ndetse na Trump ubwe, undasubiza ko mu bitekerezo byabo bavuga ko habaye kwica mu buryo bukomeye amasezerano ya Washington. Abajijwe niba Amerika igifitiye icyizere Perezida Paul Kagame, umujyanama Trump yagize ati turabyizera, turi kuganira nawe, nta ntambwe zifatika turabona ku rugamba. Icyo twabonye nuko nyuma yuko umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda wafataga umujyi wa Uvira, nyuma yo kuganira na Perezida Paul Kagame bahise bava mu mujyi wa Uvira. Boulos cyakora yavuze ko Amerika ifite amakuru yuko M23 itarava byuzuye muri Uvira kuko ngo gifite ingabo mu misozi yitegeye uriya mujyi ndetse no mu majyepfo yawo. Mark Perelman yasamubwira ati ariko twumvise Perezida Kagame avuga ko iby'ibihano atabyitayeho. Mbere y'uko ndamusubiza yahise amusubiza ati twumvise ibyo yatangaje, tuzareba. Abajijwe niba umukuru w'igihugu nawe azahanwa, Masad Boulos yasubije umunyamakuru Mark Perelman ati sinshobora guhwihwisa, iki ni icyemezo gihuriweho tuzasabwa gufata, so umuntu ku giti cyuzagifata keretse abaye ari Perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aheruka kubwira France 24 ko nta bihano bibaho ku isi bizabuza u Rwanda kurinda imipaka yarwo ndetse n'iy'abaturage barwo. Abafite inzu zidashobora kwihanganira imvura y'itumba basabwe kwaka ibyangombwa bagasana. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buraburira abaturage bawo ko hateganyijwe imvura nyinshi y'itumba, bityo bagasabwa kwirinda kuko ishobora guteza ibiza. Ibipimo byashyizwe ahagaragara n'ikigo cy'u Rwanda cy'iteganyagihe byerekana ko mu gihembwe cy'itumba muri Kigali hateganyijwe imvura iri hagati ya milimetero 280 na 480. Usibye ibice by'amajyaruguru y'akarere ka Gasabo hateganyijwe imvura iri hagati ya milimetero 480 na 680. Ubuyobozi bw'uyu mujyi buvuga ko imvura ishobora guteza ibiza abaturage niba badashoboye kubikumira hakiri kare, bakanatanga inama y'icyakorwa mu kwirinda ingaruka zaterwa n'ibyo biza. Ku rubuga X rw'umujyi wa Kigali, uyu mujyi wagaragaje ibintu bitanu umuntu akwiye gukora mbere yo kwinjira mu gihe cy'imvura nyinshi y'itumba ry'uyu mwaka. Icyambere nuko ngo umuntu agomba kugenzura neza ko inzu abamo itamuteza ibyago byo kwibasirwa n'ibiza, yabona harakeneye gusanwa akegera ubuyobozi ukamuha uruhushya akasana hakiri kare. Umuntu kandi arasabwa kureba ko aho atuye hatashyira ubuzima bwe mu kaga, yasanga ari ngombwa kimuka. Ikindi ni ukuzirika igisenge cy'inzu kigakomera umuntu yifashishije imigozi yabugenewe, kubera ko mu ntangiriro z'iyo mvura nyinshi akenshi biri kumwe n'inkubi y'umuyaga. Abaturage basabwe kandi kugenzura ko inzira z'amazi zikora neza ndetse n'imireko, ku buryo imvura nyinshi iguye amazi yatemba uko bikwiye, bityo ntateze umuntu ibibazo. Ikindi ni ukwitegura gutera ibiti, abantu bagacukura imyobo bazabiteramo ndetse bagategura n'ifumbire kugira ngo imvura nigwa ihagije bizahite byera. Abatuye umujyi wa Kigali rero basabwe gushyira imbaraga hamwe bagakumira ibiza, bityo bakubaka umujyi utoshye kandi ubungabunga ibidukikije. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi iherutse gutangaza ko mu mezi 5 ashize, no kuvuga kuva mu kwa 9 kugeza mu kwa 1 k'uyu mwaka, mu Rwanda habaye ibiza birenga 470 bitana abantu 67 bikomeretsa abandi 123. Aha hari n'ibindi bintu byinshi byangirikiyemo nk'inzu zasenyutse, imihanda, ibiraro byangiritse, amatungo yapfuye, imyaka yangiritse ndetse n'ibindi. Jihad na bagenzi be basabiwe gufunga imyaka 5. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro guhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 abari muzaba kiriho Sipiriyani wamenyekanye nka Jihad, Ishimwe Patrick, Ishimwe François Xavier, Kwizera Nestor uzwi nka Papi Nesta na Kalisa John uzwi nka K John, nyuma yo kubahamya gusakaza amashusho ya Yampano ari gusambana. Amashusho baregwa gusakaza nayo umuhanzi wamenyekanye nka Yampano yashyizwe hanze ari gusambana. Ubushinjacyaha bugaragaza ko Yampano yatanze ikirego yemera ko yifasha amashusho akora imibonano mpuzabitsina ku bushake kandi akayabika kuri email ye. Ariko Ishimwe Patrick wari umujyanama we ngo yaje kuyamanura ayasangiza Kalisa John wamufashije kuyakwirakwiza. Yampano yavuze ko Jihad yafashe amashusho ye akora imibonano mpuzabitsina akayishyira kuri statut ya WhatsApp. Kalisa John we ngo yayahaye Papa Cyangwe. Ubushinjacyaha bukagaragaza ko ayo mashusho yasabye Papi Nesta bareganwa kandi ngo yaragamije kuyakwirakwiza. Kalisa John yakanye ibyo gutangaza ayo mashusho, avuga ko ayasaba ataragamije kuyatangaza kandi ko nta muntu n'umwe yaragamije kuyasangiza. Ishimwe François Xavier we yemeye ko telefone ye ayo yakoreshejwe mu guhererekanya amashusho ya Yampano, ariko akavuga ko hari umukozi bari baturanye ari nawe yakundaga kuyikoresha. Ubushinjacyaha bwerekanye ko yacaga abantu amafaranga 200 cyangwa 100 kugira ngo abohereze amashusho ya Yampano. Telefone ye kandi ngo yasanzwemo amashusho menshi y'urukozasoni yasangizaga abantu abanje kubaca amafaranga. Ubushinjacyaha bwavuze ko yabaga muri groupe ya WhatsApp isangirizwamo amashusho y'urukozasoni ihuriweho n'abo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no muri Uganda.
Hari ubuhamya bwa Eric Semuhungu na Gatete Sharon bavuga ko babonye amashusho ya mpano yashyizwe kuri stati ya Jihad yabwira urukiko ko atigeze yoherereza umuntu n'umwe amashusho y'urukozasoni, akemera ko yayabonye muri groupe ya WhatsApp. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko kwakira ikirego cyabwo rugahamya abaregwa icyaha bakurikiranyweho baganishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 kuri buri umwe. Abaregwa bose bireguye bahakana ibyaha bagasaba urukiko ko rwabarenganura bagahabwa ubutabera. I Nyarugenge ho umugore arashinjwa kwica umwana abereye nyina wabo. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Nyarugenge bukurikiranye umugore w'imyaka 34 wakubise umwana abereye nyina wabo w'imyaka 11 bikamuviramo urupfu, amukekaho kuba mu bihe bitandukanye yaramwibye amafaranga. Icyakurikiranywe cyakozwe ku itariki ya 24 z'ukwa 12 ku mwaka ushize mu mudugudu wa Gashiha mu kagari ka Kagira ku murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro. Mwibazwa rye nk'uko inkuru dukesha ubushinjacyaha bukuri bivuga, uregwa yemera icyaha akurikiranywe akavuga ko yakubise uyu mwana inkoni nyinshi amukekaho kumwiba amafaranga. Avuga ko nyuma yo kumukubita umwana yarembye akamujyana kwa muganga akamugezayo yarangije gupfa. Yongeraho ko nyuma yamujyanye iwabo mu karere ka Huye akababeshya ko umwana yakoze impanuka agahita apfa. Icyaha cyo gukubita no gukomeretsa byateye urupfu uregwa akurikiranyweho giteganywa kandi kiganishwa ingingo ya 11 itegeko rya 2023 rihindura rya 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Dukomereza amakuru ingoma aho abagabo basigaye bagurisha n'imyenda y'imbere y'abagore babo mu Rusimbi. Abaturage bo mu karere ka Ngoma murenge wa Karembo baravuga ko bangayikishijwe n'urusimbi rushya rwitwa Ndoku rutuma abagabo basigaye bagurisha n'imyenda y'imbere y'abagore babo kugira ngo bakomeze umukino. Bigaragazwa namwe mu batuye mu murenge wa Karembo mu kagari ka Kaziba mu mudugudu w'Umuyange bavuga ko urusimbi rwa Ndoku rumaze gusenya ingo nyinshi bitewe n'uko rutuma abagabo basahura ingo zabo. Ndoku ni umukino w'urusimbi ukinwa n'abantu bihuje bagakora itsinda bagakina bifashishije amakarita ariko bagashyiraho amafaranga, nubwo bamwe iyo batsinzwe cyangwa bariwe bakora urugomo. Abaturage bavuga ko umuntu wagiye muri uyu mukino ari we akura ubujura, ubusinzi no gusenya ingo, ibibangamira abatuye muri uyu murenge bagasaba ko inzego z'ubuyobozi zabikumira. Uwitwa Mediatrice yavuze ko umukino w'urusimbi wamusenyeye urugo nyuma yaho umugabo we atangiye kuwukina. Ati umugabo wanjye twari tumaranye imyaka 12 nta kibazo dufitanye, ariko inaha hamaze kuza ibintu byitwa ngo ni Ndoku ari byo bita urusimbi aza kurujyamo. Mu kugenda kwe bwa mbere yaragiye ntwara imyenda yanjye yose, amajipo, amakanzu, amashati, imipira, amasujipe n'amasuve byose arabijyana. Uyu mugore asobanura ko nyuma yaho umugabo wose ahuye urugo abitewe n'uyu mukino batandukanye, none ngo ari kumwinginga kugira ngo bongere kubana, akaba yaramwangiye kubera ko atizeye ko yahindutse. Undi muturage yagize ati abagabo babigiyemo iyo babuze icyo bafata ahita aza wenda agasahura nk'urugo rwanjye, biratubangamiye. Leta ishyizemo ubushake aba bantu bafatwa. Umurerwa Donatire umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karembo yavuze ko iby'uyu mukino w'urusimbi rushya rwa Ndoku atarabizi, ariko ko aka gace kamenyerewemo urugomo rukorwa n'urubyiruko rucukura amabuye y'agaciro. Ati icyo nzi nuko hakunda kuba urugomo bitewe n'uko ari agace kabamo ibirombe by'amabuye y'agaciro, niho usanga hari insoresore zikunda gukora ibyo bikorwa. Ntabwo wenda navuga ngo ni urusimbi, ariko ubwo babikubwiye birahari. Gitifu Umurerwa yatangaje ko ubuyobozi bugiye gukurikirana iki kibazo bukaba buteganya kwigisha abaturage kugira ngo bacike ku rusimbi. Dukomereze mu karere ka Musanze aho bamaze imyaka 3 basaba gusimburizwa mu bazi z'amashanyarazi. Abaturage bo mu kagari ka Kavumu mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze baravuga ko bamaze imyaka 3 bagaragaza ikibazo cya mubazi z'amashanyarazi zangiritse, ariko kugeza ubu bakaba batarahabwa izisimbura n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu. Abaturage bavuga ko kuva mu 2022 bakomeje kugeza ibibazo byabo kuri REG, ariko bagahora bahabwa amasezerano atubahirizwa, ibintu bavuga ko byabateje igihombo gikomeye mu mibereho yabo ya buri munsi. Umwe yagize ati mubazi yanjye yakubiswe n'inkuba mu 2022 mitabimenyesha REG banyizeza ko bazaza kuyisimbuza. Kuva icyo gihe amaso yaheze mu kirere, buri gihe mbabajije bambwira ko bazaza, ariko imyaka ibaye 3 nkiri mu mwijima. Kuba nta mashanyarazi nkigira byarandindije ko ari byinshi nageragaho mbikesha amashanyarazi nko gusudira, kumva radio, abana gusubira mu masomo ndetse n'ibindi. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudien yavuze ko iki kibazo abaturage bakimugijeho kandi ko agiye kuganira n'ubuyobozi bwa REG kugira ngo harebwe uburyo mubazi zangiritse zasimbuzwa. Ku ruhande rwa REG umukozi wayo mu ishami rya Musanze Batangana Regis nawe yavuze ko bagiye gusura abo baturage bakareba ikibazo bafite agashakwa uko mubazi zangiritse zasimbuzwa. Abaturage mu kagari ka Kavumu bavuga ko nubwo bakomeje guhabwa amasezerano, icyo bakeneye ari igikorwa gifatika kibakura mu mwijima, kuko kubura amashanyarazi bidindiza iterambere ry'ingo, ubucuruzi n'uburezi bw'abana. Ibureraho uwari wafatanywe inzoga yitwa kunja yapfiriye muri kasho. Umugabo witwa Musirikare Jean wo mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera wari wafatanywe inzoga itujuje ubuziranenge yasanzwe yapfuye hakekwa indwara y'umutima yari asanzwe arwara. Musirikare Jean yafatanywe n'abandi bantu 4 mu bikorwa byo gufata inzoga zitujuje ubuziranenge zirimo izwi nka kunja tariki ya 15 z'ukwa 2 k'uyu mwaka. Bahise bajyanwa kuri station ya polisi ya Gahunga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu Majyaruguru Inspector of Police Ngirabakunzi Nyase yabwiye ikinyamakuru Igihe ko abararanye n'uyu mugabo aribo batanze amakuru yuko babona atagihumeka. Ati mu gitondo abo bararanye babwiye polisi ko hari uwo bari kumwe udahumeka. Abapolisi basanze yashizemo umwuka. Iperereza ry'ibanze rigaragaza ko uyu nyakwigendera yari asanzwe arwaye indwara y'umutima kandi afatwa ntiyigeze abivuga. Gusa umurambo we woherejwe mu kigo gipima ibimenyetso kugira ngo amenyekane neza icyamwishe.
Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka abantu 29 bishwe n'ibinyobwa bituje ubuziranenge, abasaga 300 bajyanwa kwa muganga. Inspector Police Ngirabakunzi yagize ati polisi ntizemera kubona abantu bugarijwe n'ingaruka zikomoka kuri ibi binyobwa bituje ubuziranenge, babireke bakora ibindi bibateza imbere biteza n'imbere igihugu. Mu kanya aya makuru turakomereza ko yavugwa hanze y'u Rwanda. Kuva wavuka kugera uvuye kuri iyi si ushobora gusanga nta na rimwe uzigera usohoka hanze ngo ujye mu bantu utambaye. Imyenda yawe nicyo gikoresho mutajya mutandukana na rimwe, irasa naho ari kimwe mu bikugize. None kubera icyo uyigurira aho ubonye hose? Abantu baha agaciro imyambaro bagurira imyambaro yabo muri Choice Fashion. Iri duka ry'imyenda niryo ryavumbuye ibyo kwambara ukaberwa kandi udahenzwe. Amakostume meza ava muri Turukiye, inkweto nziza wambara muri office ziri mu moko atandukanye, amapantaro y'abagabo meza harimo jeans, cotton ndetse na matisi, amakoti yo kwifubika, imyambaro n'inkweto bya sport, amashati meza yo muri office na casual, imyambaro y'abadamu, inkweto, amasakoshi, amavalize meza, imikandara, cravate, t-shirt nziza n'ibindi byinshi cyane. Choice Fashion iherereye i Remera ku Gisimenti ukiva muri rompo yo kwa Rando werekeza kuri Stade Amahoro. Ni mu nyubako yitwa Ikaze House. Hari icyapa kinini kituranga, winjira muri iyo nyubako ukamanuka escalier ugahita ubona Choice Fashion imbere yawe. Hamagara 07 88 61 0692 cyangwa 07 88 24 9054. Choice Fashion, igisobanuro cyo kwambara ukaberwa. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Makuru y'u Rwanda, M23 irateganya gushyira society itumanaho mu bice igenzura. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangajwe ko riteganya gushyira society itumanaho mu bice rigenzura mu rwego rwo kongera guhuza abaturage hifashishijwe ikoranabuhanga. Ubu butumwa bwatanzwe na Guverineri w'Intara y'Kivu y'Amajyaruguru washyizwe na M23 Bahati Musaga Erasto ubwo yasuraga abatuye muri centre ya Kicanga muri territoire ya Masisi. Guverineri Bahati yavuze ko leta ya Kongo yahagaritse itumanaho mu bice M23 igenzura igamije kubabaza abaturage babituyemo, ariko kuri ihuriro rifite gahunda yo gukemura iki kibazo. Ati leta ya Kinshasa niyo yahagaritse ihuzanzira, turi gukora ku buryo ihuzanzira ritazongera guhagarikwa. Turi muri gahunda yo kuzana ihuzanzira ry'undi muntu, ntibazarihagarika ni ryacu, rizagera Igoma, rizagera Kicanga, rizagera ahantu hose, nta muntu uzongera gukora kuri iyi minara ku buryo yahagarika ihuzanzira. Yasobanuye ko mu mujyi wa Goma na Bukavu ariho honyine abantu bashobora gukoresha itumanaho rya telefone, ahandi hose abaturage bakaba baravukijwe uburenganzira bwo kubaho mu buzima bwifashisha ikoranabuhanga. Ntibiramenyekana niba M23 izinjiza ku butaka igenzura societe nshya cyangwa se niba rimwe mu zisanzwe zikorera mu bihugu bitandukanye. M23 na Twirwaneho bisubije agace ka .0. Umutwe wa M23 ufatanyije n'abarwanyi umutwe wa Twirwaneho kuri uyu wa kabiri bigaruriye agace ka .0 ko muri territoire ya Fize wo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. M23 na Twirwaneho bigaruriye aka gace nyuma y'ibyumweru bibiri ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigaruriye aka gace. M23 kigaruriye kandi nyuma y'uko kuwa mbere yari yiriwe mu mirwano karahabutaka n'ingabo zirimo za FARDC, iz'u Burundi, Wazalendo, Tanzania n'abacancuro. Ni imirwano makuru yemeza ko yarasiwemo za drone nyinshi z'ihuro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Naho Ubufaransa bwavuze ko basirikare babwo bagaragaye Kisangani. Leta y'Ubufaransa yasobanuye ko abasirikare bo mu ngabo za kiriya gihugu bagaragaye Kisangani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari aboherejwe gutoza ingabo z'iki gihugu biciye mu mikoranire isanzwe hagati y'ibihugu byombi. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe amafoto y'abasirikare b'Abafaransa bari mu mujyi wa Kisangani wo mu ntara ya Chopo. Bijyanye no kuba uyu mujyi ubamo abacancuro leta ya Kongo Kinshasa yitabaje ngo bayifashe mu ntambara ingabo zayo zirwanamo na M23, byaketswe ko abasirikare nabo bari baraje muri iyo ntambara. Ambasade y'Ubufaransa Kinshasa binyujije ku rubuga X yavuze ko bari abasirikare bari Kisangani ku busabe bw'abayobozi ba Kongo. Yavuze ko kuhaba kandi biri mu rwego rw'ubufatanye bw'ibihugu byombi. Paris yunzemo iti ingabo z'Ubufaransa zikora buri gihe ubwo bwoko bw'amahugurwa muri Kongo ku busabe bw'abayobozi ba Kongo. Ubu n'ubufatanye busanzwe bw'ibihugu byombi, ntabwo ari ukuhaba rwihishwa. Buri gihe duhora tuvuga byeruye ibikorwa byacu by'ubufatanye. Ubufaransa kandi
Burundi buvuga ko bumaze igihe buha imyitozo ingabo za Kongo cyane mu bijyanye no kurwanira mu mashyamba, bwunzemo ko ubutumwa bw'ingabo zabwo Ikisangani bugamije kongera gutoza umutwe w'ingabo Ubufaransa bwatoje mu 2022. Naho Abarusiya, Abanya-Ukraine n'Abanyamerika bahuriye Geneve mu biganiro. Kuri uyu wa kabiri, abahuza b'Abarusiya, Abanya-Ukraine n'Abanyamerika bongeye guhurira mu biganiro Geneve kugira ngo bashake igisubizo ku ntambara imaze imyaka 4 muri Ukraine. Iyo nama ije nyuma y'inama ebyiri ziherutse kubera muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zitabashije kugera ku mwanzuro ufite ireme. Abayobozi b'Uburusiya bitabiriye ibiganiro mu Busuwisi byahuje Moscow, Kiev na Washington bigamije gushyira iherezo ku ntambara imaze imyaka 4 muri Ukraine. Ibiganiro biri kugongwa cyane cyane na Donbass, akarere gakomeye k'inganda mu burasirazuba bwa Ukraine. Moscow isaba ko ingabo za Ukraine zivamo, icyifuzo Kiev yanga. Donald Trump watangije ibiganiro arimo gushyira igitutu ku mwanzuro wa diplomasi ku makimbirane yatewe n'igitero gikomeye Uburusiya bwagabye kuri Ukraine mu kwa 2022. Mu cyumweru gishize yari yahamagariye mugenzi wa Ukraine Volodymyr Zelensky kugira icyo yatangira gukora, yemeza ko Uburusiya bushaka kumvikana. Dmitry Peskov, umuvugizi wa Kremlin, ibiro bya perezida w'Uburusiya, yagize ati kuri iyi nshuro turateganya kuganira ku bibazo bitandukanye twibanda ku ngingo z'ingenzi zijyanye n'uturere n'ibindi birego. Ko byagenze mu nama zabanje itsinda rya Ukraine riyobowe n'uwahoze ari minisitiri w'ingabo Rustem Umerov, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje intumwa yihariye Steve Witkoff n'umukwe wa Donald Trump Jared Kushner. Twakunze Primo Media Rwanda, inkuru y'ibiganiro hagati y'Abanya-Ukraine, Abanyamerika n'Abarusiya niyo dusoreje gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none tariki ya 17 z'ukwezi kwa 2 kwa 2026. Ndabashimiye ko mwari mudukurikiye, ndabararikira gukomeza kurenda ibiganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Inkuru nziza bantu mutuye Gahanga, Inyamata, Ingoma, mu Mayaga n'ahandi hegereye ibyo bice mwajyaga mugorwa no gukoresha imodoka zanyu cyangwa kuzizana i Kigali bitewe nuko hari amagaraje menshi kandi agezweho. Nimuzongere kugorwa no gukora ingendo ndende kuko Autokorea Maintenance Limited yabegereje ishami ryayo rishya Inyamata mu karere ka Bugesera. Niba ufite yakoze accident ngombwa kujya gushaka amagaraje akorana n'ama-assurance i Kigali kuko ishami ryacu rikorana n'ama-assurance yose, kandi iyo rimaze kugukorera imodoka niryo rikurikirana ibindi byose bijyanye na assurance ukorana nayo. Batunze imodoka zigezweho nk'ama hybrid, Kia, Hyundai n'izindi, babegereje amavuta na produit de maintenance y'izo modoka. Izi nzobere mu gusuzuma no gukora imodoka zigezweho zinakugira inama zagufasha kubungabunga neza imodoka yawe, yaba ari nshya cyangwa uyimaranye igihe, bityo bikagufasha kuyirambana. Ni mutugane hano Nyamata haruguru y'akarere, uzamutse ku muhanda uteganye neza n'umurenge wa Nyamata iruhande rwa Rapiera na Palasta Hotel, cyangwa muduhamagare kuri 07 86 20 60 54.